ese ubundi hagati y'abagabo babiri ninde ukize? The Rock cyangwa se Dwayne Johnson, Cristiano Ronaldo cyangwa se CR7? Aba bose ni ibyamamare kuko Cristiano Ronaldo afite abafollowers miliyoni 646 aho ni kuri Instagram, mu gihe Dwayne Johnson cyangwa se The Rock afite abafollowers miliyoni 394. Si ibyo gusa kandi kuko The Rock wamenyekanye nka Dwayne Johnson afite abasubscribers miliyoni 6.92, mu gihe Cristiano Ronaldo afite abasubscribers miliyoni 72.6. Abantu bose barabizi kureba ko umuntu yamamaye cyangwa akunzwe bisigaye birebera ku mbuga nkoranyambaga, Instagram, YouTube, TikTok ndetse n'izindi. Ubu ngo aba bantu ni ibyamamare bamenye muri The Rock yamenyekanye muri filime nyinshi cyane iyo bita Rundown n'izindi nyinshi. Cristiano Ronaldo mu gihe yamenyeye mu buhanga bukaze azi muri football. Murakoze cyane, ndabasuhuje. Amazina nyine nitwa Tenema Yves nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze kuri channel yacu Top 10 Main TV. Kora subscribe mbere yuko dutangira maze winjire mu muryango mugari wa Top 10 Main TV, waho tubabwira Top 10 ibyegeranyo, ubucukumbuzi ndetse n'ibindi. Tugiye guhera ku mamodoka ahenze bafite. Ese wowe urakeka ninde ufite amamodoka ahenze? The Rock afite imodoka 24. Iya mbere ni Plymouth Prowler igura $35 by'amadolari y'Amerika. Ya kabiri bayita Chevy Chivo $55 by'amadolari y'Amerika. Iya gatatu bayita Ford F-150 $75 by'amadolari y'Amerika. Ya kane bayita Jaguar F-Type $40 by'amadolari y'Amerika. Iya gatanu bayita Cadillac Escalade $115 by'amadolari y'Amerika. Gatandatu bayita Range Rover Sport $110 by'amadolari y'Amerika. Iya karindwi bayita 1969 Chevrolet Camaro $120 by'amadolari y'Amerika. Iya munani bayita BMW i8 igura $130 by'amadolari y'Amerika. Iya cyenda bayita Porsche Taycan $140 by'amadolari y'Amerika. Iya cumi bayita Porsche Panamera $145 by'amadolari y'Amerika. Iya cumi na rimwe bayita Aston Martin Vantage $150 by'amadolari y'Amerika. Iya cumi na kabiri bayita M Carrera $650 $180 by'amadolari y'Amerika. Iya cumi na gatatu bayita Aston Martin DB9 $110. Iya cumi na kane bayita Bentley Continental GT $120 by'amadolari y'Amerika. Iya cumi na gatanu bayita Ferrari 458 $250 by'amadolari y'Amerika. Iya cumi na gatandatu bayita Lamborghini Huracan $300 by'amadolari y'Amerika. Iya cumi na karindwi bayita Ferrari F12 Berlinetta $310 by'amadolari y'Amerika. Cumi n'umunani bakayita Rolls Royce Cayman $340 by'amadolari y'Amerika. Iya cumi n'icyenda bayita Rolls Royce Wraith $350 by'amadolari y'Amerika. Iya makumyabiri bayita Lamborghini Aventador $450 by'amadolari y'Amerika. Iya makumyabiri na rimwe bayita Ford GT 660 $500 by'amadolari y'Amerika. Ikindi kandi The Rock wacu yabonye afite imodoka M Carrera P1, imodoka ya super sport ishobora gukurura abantu benshi kandi yamamaye hano ku isi. Igura $1.2 cyangwa se $1.200 by'amadolari y'Amerika. Urumva tuyashyize mu manyarwanda ni miliyari irenga cyane. Nanone Dwayne Johnson yafashe ifoto ari mu modoka Ferrari kugira ngo ibe muri garage ye byamusabye kwishyura $1.4 by'amadolari y'Amerika. Imodoka 24 ari nayo ya nyuma, akaba ari nayo modoka ihenze The Rock yabonye cyangwa se yicayemo cyangwa se yatunze. Kugira ngo ayitunge bivuga ko The Rock yishyuye $2.6 ngo nukuvuga ko ari miliyari 2 birengaho kugira ngo The Rock atunge imodoka. Twagiye twihuse cyane tugeze kuri Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo afite imodoka 15. Iya mbere bayita Camaro Convertible $45 by'amadolari y'Amerika. Ya kabiri bayita Mercedes AMG
$115 by'amadolari y'Amerika. Ya gatatu bakayita Audi RS7 $155 by'amadolari y'Amerika. Ya kane bakayita Bentley Continental $200 by'amadolari y'Amerika. Ya gatanu bakayita Porsche 911 Turbo S $210 by'amadolari y'Amerika. Gatandatu bakayita Mercedes Benz S665 AMG $250 by'amadolari y'Amerika. Ya karindwi bakayita Maserati Grand Cabrio Coupe $350 by'amadolari y'Amerika. Ya munani yitwa Lamborghini Aventador $100 by'amadolari y'Amerika. Ya cyenda yitwa Ferrari 599 GTO $410. Ya cumi bakayita Ferrari F12 GTO TDF $480 by'amadolari y'Amerika. Ya cumi na rimwe bayise Rolls Royce Phantom $500 by'amadolari y'Amerika. Cumi na kabiri bakayita McLaren Sena $1,000,000 y'Amerika. Cumi na gatatu ni Ferrari Monza SP1 $2,200,000 z'amadolari y'Amerika. Imodoka ya cumi na kane Cristiano Ronaldo atunze bayita Bugatti Veyron Grand Sport Vitas igura $2,500,000 by'amadolari y'Amerika. Dore imodoka Cristiano Ronaldo yatunze ku mafaranga menshi bayita Bugatti Chiron igura $3,100,000 by'amadolari y'Amerika. Murakoze cyane. Tugendeye ku kuba Cristiano Ronaldo afite imodoka zihenze kurusha za The Rock, iyi raundi ni uyitsinze. Raundi ya kabiri cyangwa se ibintu turi bugendereho tureba Ronaldo cyangwa se The Rock ukize ni imitungo ihenze. Cristiano Ronaldo afite inyubako muri Portugal. Inzu ya Cristiano Ronaldo iherereye muri Portugal. Cristiano Ronaldo rutahizamu icyamamare ukomoka muri Portugal afite inzu nshya y'igitangaza mu gihugu. Inzu ifite agaciro ka $21 z'amayero. Aya ngaya uyashyize mu Nyarwanda asaga $22.4 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri kubakwa muri Portugal. Inzu izaba ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho harimo n'ibikoresho by'umutekano w'ikirenga. Byiteze ko izaba ari imwe mu nzu zihenze muri Portugal, ikaba igaragaza uburyo Cristiano Ronaldo akomeje gushora imari mu gihugu cye. Nubwo Cristiano Ronaldo amaze igihe akinira amakipe yo mu bindi bihugu, akomeje kugira umubano ukomeye na Portugal, aho akomeje gushora imari mu mitungo itandukanye harimo n'inzu nshya. Inzu nshya Cristiano Ronaldo izaba iri mu mujyi wa Lisbon. Iyi nzu nshya Ronaldo izaba iri mu mujyi wa Lisbon, umurwa mukuru wa Portugal, ahantu hafite amateka n'ubwiza bw'imiturire. Ibi bigaragaza ko nubwo akinira umupira w'amaguru mu bindi bihugu, akomeje kugira umubano ukomeye n'igihugu cye cy'amavuko. Twihuse cyane twagiye kuri The Rock. The Rock afite inyubako zikaze cyane. Iya mbere ni inzu muri Beverly Hills, California. Mu mwaka wa 2021 Johnson yaguze inzu ifite agaciro ka $27.8 by'amadolari y'Amerika muri Beverly Hills. Inzu ifite ibyumba byinshi byo kuraramo, piscine ndetse n'ibindi byumba by'imyidagaduro. Indi nzu ya kabiri muri Virginia. Johnson afite ubutaka bunini muri Virginia aho akunda kujya kuruhukira no gukora siporo. Ibanga rye ryihariye kubera ko uburyo ahakoresha mu kuruhuka no kwitekerezaho. Inzu ya gatatu ni inzu muri Florida. Johnson afite kandi inzu muri Florida aho yigeze gutura igihe kinini, yakoraga gahunda zitandukanye za televiziyo n'imishinga. Izi nyubako zigaragaza uburyo Johnson yashoye imari mu mitungo itandukanye akurikije akorera n'ibikorwa bye bya buri munsi. Dukurikije inzu nyinshi za The Rock kandi zifite amafaranga menshi, The Rock ni utsinze round. Murakoze cyane. Ikintu cya gatatu tugiye gukoresha tugereranya cyangwa se dushaka kumenya umukino muri ibi byamamare bibiri ni amasaha. Twagiye kaduhere kuri The Rock. The Rock afite amasaha 9 kandi ahenze kandi yamamaye.
iya mbere bayita Tag Heuer Monaco igura amafaranga 2,500 by'amadolari y'Amerika. iya kabiri bayita Breitling Super Ocean Heritage igura 8 by'amadolari y'Amerika. iya gatatu bayita IWC Big Pilot 7 Days igura 113 by'amadolari y'Amerika. iya kane bayita IWC Portuguese igura 21 by'amadolari y'Amerika. iya gatanu bayita Rolex GMT Master 2 igura 25 by'amadolari y'Amerika. iya gatandatu bayita Rolex Yacht Master igura 288 by'amadolari y'Amerika. iya karindwi bayita Panerai Supermersible Gold Tack igura 30 by'amadolari y'Amerika. iya munani bayita IWC Big Pilot Perpetual Calendar Spitfire igura 30 by'amadolari y'Amerika. iya cyenda bayita Audemars Piguet igura 35 by'amadolari y'Amerika. iyiyongereho ni iya 10 yitwa Audemars Piguet White Gold igura 320 by'amadolari y'Amerika. Kwihuse cyane katujye kuri Ronaldo afite amasaha 9. iya mbere bayita Rolex GMT Master 2 White Gold igura 485 by'amadolari y'Amerika. iya kabiri bayita Breguet Complication Double Trillion igura 610 by'amadolari y'Amerika. iya gatatu bayita Bulgari Octo Trillion Blue igura 700 by'amadolari y'Amerika. iya kane bayita Bugatti Chiron Tourbillon igura 1,000,000 y'amadolari y'Amerika. iya gatanu bayita Jacob and Company Grand Baguette igura 1,000,000 y'amadolari y'Amerika. iya gatandatu bayita Hoblet Tourbillon Bixis King Gold igura 1,000,000 y'amadolari y'Amerika. iya karindwi bayita Frank Muller's Cry Covers igura 1,500,000 by'amadolari y'Amerika. iya munani bayita Gerard Perregaux Planetarium igura 2,000,000 z'amadolari y'Amerika. iya nyuma ari nayo ihenze afite bayita Frank Muller Invisible Baguette Diamond igura 2,000,000 z'amadolari y'Amerika. dukurikize kuba Cristiano Ronaldo afite amasaha ahenze kurusha aya The Rock. Cristiano Ronaldo niwe utsinze iyi round. Murakoze cyane. Round ya kane ni ukureba indi mitungo bafite tugereranya. Kuri The Rock tujye kubabwira imitungo 3 afite kandi n'amafaranga nibiba ngombwa turayababwira. Private jet mu mwanya wa mbere, Gulfstream G650. The Rock afite indege ye bwite yitwa Gulfstream G650 izwiho kuba imwe mu ndege zihenze kandi zigezweho. Ifite agaciro ka miliyoni zirenga 65 z'amadolari y'Amerika. Iyi ndege imufasha kugenda byihuse muri gahunda ze hirya no hino ku isi. iya kabiri bayita College y'imodoka, afite urutonde rw'imodoka zihenze twavuze haruguru. iya gatatu bayita Tequila Brand Teremana. Johnson yashoye imari mu gukora tequila ye bwite yitwa Teremana Tequila izwiho gukundwa ku rwego mpuzamahanga. Iyi brand ifite agaciro kagereranywa muri za miliyoni zirenga miliyoni 1,000 z'amadolari y'Amerika kubera uburyo ikomeje kugurwa cyane. Twagiye kuri Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo afite yacht Azimuth Grand. Ronaldo afite ubwato bwe bwitwa Azimuth Grand 27 meters bufite agaciro ka miliyoni 7.9 kimwe. Ufite ibyumba by'akataraboneka, piscine n'ibindi bikoresho byo kwidagadura ku mazi. icya kabiri afite hotel CR7 Hotels niko yitwa. Afite urwego rw'amahoteli yitwa Pestana CR7 Lifestyle Hotels muri Lisbon, Madrid na Madeira. Izi hoteli zifite agaciro ka miliyoni nyinshi kandi ziri mu rwego rwo hejuru mu rwego rw'amahoteli kandi zijya gufungura udushami hirya no hino, dore ko muri New York n'ahandi henshi zifite udushami. gatatu ni private jet yitwa Gulfstream G200. Cristiano Ronaldo afite indege ye bwite ifite agaciro ka miliyoni 25. Iyi ndege imufasha kugenda mu buryo bwihuse no mu bwisanzure, cyane cyane akunda gusura ibihugu bitandukanye kubera imikino yo kwishimisha. Tugendeye ku kuba The Rock afite inyubako kandi byose bihenze, The Rock niwe utsinze iyi round. Indi round tugiye kugereranya ni ya business bafite CR7.
CR7 cyangwa se Ronaldo afite kampani yitwa CR7 n'ubundi ikora imyenda y'imbere, amarinete, imibavu cyangwa se parufe n'ibindi byinshi. Ikaba ifite miliyoni 5.3 z'abafollowers kuri Instagram. Nanone CR7 ashobora muri hoteli zirenze nk'iyo bita Pastana Chain, hoteli nini cyane muri Portugal. Ikaba ifite udushami nk'uko twabivuze haruguru muri New York, Madrid, Lisbon ndetse n'ahandi. Iyi ikaba ihagaze miliyoni 60 z'amayero. Indi afite The Rock niho tugezeho. The Rock afite kampani yitwa 7 Buck Product yagiye ishora muri filime zamamaje cyangwa se zamwamamaje ku isi. Hari nk'iyo bita Rampage, hari nk'iyo bita Jumanji The Next Level, iyo bita Hobbs and Shaw yakinanye na Idris Elba, Red Notice n'izindi nyinshi. Ya kabiri bayita Atletico yaronshinze 2019 yiswe The Rock. Ya gatatu bayita iya gatatu niyo yashoye muri American Football cyangwa se football y'abanyamerika, ikaba ihagaze miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika. Iya kane ni inganda zikora ibinyobwa amamariza nk'iyo bita Zoa Energy Drink ndetse n'ibindi byinshi. Tugereranyije kuba bya The Rock bihagaze, business za The Rock zihagaze amafaranga menshi, The Rock twavuga ko ari utsinze round ya nyuma ni net worth cyangwa se amafaranga bafite cyangwa se bahembwa. CR7 ubu ngo akina muri Al Nassr aho ahembwa miliyoni 62 z'amapaundi ku mwaka. Uyu kandi akaba afite abafollowers benshi nk'uko twatangiye video tubivuga. Ibi bikaba bimufasha kwamamariza amabrand agiye atandukanye nka Nike aho bamuhemba miliyoni 24 z'amayero ku mwaka. Uyu nguyu kandi bigiye tugendeye kuri Forbes n'ibindi binyamakuru byinshi byagiye bibitangaza. Bwa nyuma na nyuma net worth cyangwa se amafaranga afite byose twabiteranyije afite miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Twagiye kuri The Rock aho yakiniraga wrestling muri WWE cyangwa se bya bindi tukunze kwita catch, yahembwaga miliyoni 5 ku mwaka z'amadolari y'Amerika. Ariko ari na filime yagiye akina zikagenda zimwinjiriza amafaranga menshi. Filime ya mbere bayita Warrior Legend King yamwinjirije miliyoni 5.5 by'amadolari y'Amerika. Iya kabiri bayita The Other Guys yamwinjirije miliyoni 9 z'amadolari y'Amerika. Ya gatatu bayita Fast and Furious 6 yamwinjirije miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Indi bakayita The Rundown yamwinjirije miliyoni 12.5 by'amadolari y'Amerika. Indi bayita Central Intelligence yakinanye no bita Kevin Hart yamwinjirije miliyoni 14 z'amadolari y'Amerika. Indi bakayita Furious 7 yamwinjirije miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika. Indi bakayita Hercules yamwinjirije miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Indi bakayita Black Adam yamwinjirije miliyoni 22.5 by'amadolari y'Amerika. Indi bayita Red Notice yamwinjirije miliyoni 23.5 by'amadolari y'Amerika. Indi bayita San Andreas yamwinjirije miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Tugendeye ku kuba muri net worth The Rock ahembwa cyangwa se dukurikije ibyo ibinyamakuru byagiye bisohora, The Rock afite amafaranga angana na miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Tugendeye ku kuba Ronaldo afite net worth iruta iya Cristiano Ronaldo, The Rock ni utsinze round. Kubyo twagereranyije, The Rock ni utsinze round kukuba arusha amafaranga Cristiano Ronaldo, kandi The Rock mbibutsa ko ari wo mukinnyi wa mbere ku isi aho ahigana n'uwo bita Will Smith. The Rock ariko ndakeka ari we watsinze kuko afite amafaranga angana na miliyoni 800 mu gihe Cristiano Ronaldo afite miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Ndabashimiye mwese mwakurikiye video mukayirangiza. Imana ibahe umugisha, bibutsa gukora subscribe, inkunga ikomeye cyane mwaduha nk'umuryango Top 10 Ubumenyi TV. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.